sporti mu YouTube-kanali munamla elle diga eptedigi munlan. Åtna videoste argo mu lok mu TikTok kommentarer filta. Just i ekt kjøv mu TikToks dela mu nana LEMN. Ja, mun rakan härkär sami content, kos mun chalmastutan sami kulttuura. Mutta mun rakan maidai jera videoi. Lisähti hälgi mu vuosts videon, kos mun tjohkan gaftin ja luon burspuhtin sami TikToki. Mi sähti käs makkar kommentarat toppla. Le bäre jäljä kommentarer ja enars kommentarer eller positiva kommentarer. Ne må da okta la kommenterin. I like it here, please let me stay. I will let you stay, welcome. Okei, mutta depiljan mihki nu spicy kommentarer, något min sähti maanat ofta era video. Och de märker dit i täällä on vähän kontroversiell video. No. Can I get a cheeseburger, a 4-piece, and... Okay, pull up, how? I didn't get to finish. Okej. Täällä on också hur intressanta kommentarer. Kan man inte hålla på ett land så är det inte ditt. Vuoschatin Samlajojen ilja Irdsrika, mille huhtad nationer, mi orru neljirika ja note. Mutta tämä monanke uividi kootsuchi de landstealer darla dekar olmukepot ja rievidit sami enami odomerkoditi huksipeko mi luda hirukidoima ja koda je odomerkoditi da mi geva ruos att ruosa miljömyndigheter samgili. Kun ruosa ei se välli puhutte samlajeluusa, lohpidetse tekä falska lohpadusa ja ojusin färkkauppudiide ja integrere ja ei ojusra lämmin samlas. Those are land stealers. Ifall ni är legit nemo odomerkoditi nemo give Native Americans on USA stoilla nama munoimlan päälle dekar kä westildasti saavi kulttuura ja sami enami biilidit talha muu on just land stealer ja tuli nama mun uogbilden den TikTokan. No. Jag var lämma ju hur typiskt att kun muistella hofta daji da era olomuigi ilsamlosta ja jemi olomuhies de mun atsunekar kadjalla nemo urukon laavus kun mun on tambira kuullaan samlojen bira juuri laavus ja muhtu min uskida lämon mun ei ollut kille älläkin ne chilig att det on lo historia gijon uppskols min bira det faktiskt la aips uttadet information alltså mun ei ollut läve kille ne älläkin ne oppi ja muisteli ja tekar tingan att muhtu mun läve vähän suotstalhat ja mun ohdon ofta laavus musta kuekte etagen laavus ja musta till mikro ja uunagop ja strömmar ja internet ja you know what I mean. Det kommentarer did not pass the vibe. Okej, där lågte kommenteri. Nu är ju du rasistisk och spörre om man bor i en lavvo. Är inte rasistisk och vem kallar du landstealer? Och det är det Maja när och jag vill dina kommentarer om det är en sättningsuppbyggning och så sorry to break it you det här och beate aigla. Munin what do you mean? Kanske på challi salka direkta ja formulera du kaja tai vähäs puerte man sähte häälesti. Kommentarer där blev huijolo spicy kommentarer tämän videos. Okei. Pähti video. Täällä on söötä tämän videos, vai mun täällä chayan täpla aips
söta kommentarer till den här. Men nu ilos mun laki innan video. Jom liikunnan video huipuiskajat. Tän kommentarfältstä lähui ollut fina olumkella kommentaarin. Muistelan siinä historia mulla lämmin Emi mutta jopa silja ere, mutta täällä juuri behind muuta kommentarer tässä. Otan merkka ditti da. Lockdown my channel. I needed to hear this today. Thank you from a Canadian Inuk. Musta tanone. Joo, mulussa me saat häälesti. We can link, we can beat it up, we can, yeah. Ja tää åkte era kommentarer. I really appreciate you showing Sami culture. I recently discovered my grandmother's family was Sami, but hid it. So I'm trying to reconnect. Ja jakan tällä huijakärsas vähtisvuotta Oulussa väsi hit otna päivä lävin okta emialm hotte. Sika käyn holksa te sillä saamelaista era emialm hui mangisin jelmistä niinku simpieras la doudan den otte. Tällä hui no shameful dahin huinia hieplämin saamelaista era emihalm ja just on odomerka diiti lähokta saamelaista lähfu että man att tuslä sami mattut. Wednesday mun fyrin Google på hofta sami. No, sami mattut. Tai era Iemi harmu mattut. Mun gal läntäs ja mun gal tuodun 100% just on här. Jag väldigt reflåta den kulturen kiela ja hållas den identiteten ja bara own it. Own it. Jag lär mig no. Proud. Be proud to be Sami. Be proud to be indigenous. Like love. I will support you. I'm here for you. I'm living for you. No, det är alla jag kurslis kommentarer. Ja täällä mä voi kurslis mun jakan tähän kuulla daja. Och en sån kommentar i den. Det är vackert och fantastiskt att vara samisk. Jag skulle bara önska. Gitu. Godom jävla vackert och fantastiskt. Det är en fin kommentarer. Det video man är viral faktiskt. Det slä Koiklöökoekterihku vihta tuoha visninga. Ja täällä on tää video. Mä oon aina pitää lain. Ja, det on vähän kontroversiell. Mun idén man nu alltså suhtetaan kommentarfältstä ja man nu alltså nu reagerar ja man reagerar mot och anyway. Täällä odomerkka ditti okta kommentarer okta ilus odomerkka ditti että saamelaisen läde samisk kvote. Såna kommenterin, yeah, it's so fair that you might not get into medicine study despite having good enough grades, working hard, etc. just because Sami are privileged. Ja tähän on stilski ideede man misläde samekvote och be man misläva. Därför satt huroma diskussioner den kommentarer våra där. Och det märker de tid alla och det nejda många kommentarer. Samer är inte privilegerte. We just getting them reparations. Är som att bli sur för de legen ga kari med gnagsår ett plaster och icke dig. And this speaks volumes. Kihtu rähki skivir kodon loksien dahlää no tuota dahlää. Ja saatamme det dagsate sivumani misläde samekvote och de merkar dit i medicin dahje jussi det läda ni kom i dabsha. Olmoi ga halshit samikultura. Nej, ga halshit samigiela. Dod samikultura. Dahlää darabu samelacha die. Erskulkilan parkkujon. Ja det där är också era kommentarer.
Should have been stronger then. Don't blame us for you guys not being able to defend yourself. Ja. I don't even know what to say. Sami olm na alalämshan rääfalas olm Tallinna millä vent oss mot våld. Miela kwassi lämshan dekar violent people. We are peaceful. We can like cooperate. There's nothing about us being stronger. Jag ger min åtne. Stronger than we ever been. Oi, sorry. Gada mun liikin. Oikein täällä on maailmassa kommentarer med kun åtne videos lågt. Alla där kommentarer. It's the trying to erase a whole ethnicity who are indigenous to the land for me. The parenthesis is that you deserve your rights. Sorry on their behalf. Mun smihtin, että mun satan rakit part 2 läkkärlaan videos just mielestäni Suomea ainitain ja tjövubek mun TikToks ja gitu åt nä videos ja mi aina huet hade.